Jap. Rajab. Jap. Rajab. Apral. Mayura ka sabung bae jap. Ning Roma sompak. Duh. Andi PC dia ral sekesabung aja. Minta tuju ya dena. Aduh. Duh. Imunan di PC dua caca ada ya jap. Sengaja ke sabung rek yang pono tandi PC. Siapa tahu pelami pas cair ruah. Cair derem padahal kaki mun tadi PC ral. Make entar ke sabung ral mun tak deku PC. Repot ral. Mun bola na malam mangko andi mimpi nyaman ral. Rasana kok entar ke atas gunung entar ngare ral deh. Mi pada pak atas gunung rene murah biru deh. Tahu apa artinya dia? Buh, Allah becek mempena kakek jap. Musetep je mempena kakek je. Mi pare repot mulan di memper baru ngebiru ngaji. Allah tombok andek ki online aja jap. Makela tandi modal. Allah teger je. Ger mata ger dia ral sampo mata ada yang kesanggul lemburan. Allah palang kakek ya. Pakun bein. Ya ada nginum deh. Dulu mayu rajab, cuni kene ate. Papa tak gero mayu pah mangkat. Oh, cuy, kaki mentan aku bisa. Cuy, mata ger kaki mentan dia bisa. Tu kok mah neng numpak cindul orang kaki apa saya ganti lagi ya? Tu kira mah kroking kereta odus. Seselabe ya tepan melarang negara ya. Tu timun tepan tan aku bisa ral ngu tedungi maro maral. Nong mulung bila dir. Badan guna nang maroma. Tahu jap. Cek ting neng Roma tedung molondo. Agak keng letu aja tak. Kemana bini ngeranyam molondo. Tedung pun nasa tedung. Keluar pun nasa keluar. Pokon tak nemu bener mun sengkok jam. Ya cek le nyaman ring bini ral. Du bae kidingakin kapi deh. Keng sar gelura mun tang bini sanya mematus di jap. Pracereng be agelu colon. Tetiabu jap mun cermet. Papane telak kesebu. Apa kaki kau caral? Siapa titik telak engkau kaki ji? Teti telak kali torot jap. Melelak kelarakaran sekali. Abuh, saya ngajak kebayin mainan ral. Kata-kata telak ji. Sambin namun teroreng bini tak ngeranya mah. Kaki ala aku bener-bener. Mun kaki ala aku bener-bener ya ral. Ki kirin bibi ini na. Ki ngeranyam bini na. Pabeli ketong kali lepas. Setorot. Mau naga bini kakek minta ngeranya meral, tokolan kerap, belencet ada, sedangkan lakon kakek ikun tedung, diri keluar aja len, embong yo goren bi kakek, kaki teh telak sebu bini ini becir kakek ral. Aduh, palang kakek ya, saya nggak buambuin kakek saya kejenguk tadi ya dia, tak oleh, amus kel jalan, kau orang lebih tahu hukum kakek dia. Tu kok mati ditelak kok kaki ban bini ni ji. Ja apa bentang kok bentar jap ruh. Mi susah gelu. Pak rokin teti telak kok bentang bini. Tat. Mega keral, apa ral? Naga tak saya tat. Nama ral? Bau naga tak saya tat. Oke, gula lestari di dinggi guru ral. Tolong ustaz ini tak guna aku. Kan gula dia parlo. Napa? Dia parlo gula. Parlo napa mau terosok kia gula tandi itu anenten. Entan parlo lain gula. Parlo napa ungku ral? Aku tuan masalah gula tat. Engki, masalah napa ral? Dek ni kata. Duh, biarlah pula. Nek ketiti telak kekambian nikah. Pantang. Cereng sumbung tang bini ni kata. Cereng gula keng duri na bakal. Dati gula pun taben rajab. Apa? Aneh kebab nikah ral. Mbian sebagai orang laki aku tugas tete.
Abu telak nih kebanyak macam maral. Ki beda telak majes atau kinaya. Contohnya akati sambian raki bini nah. Anika tergantung niat. Mungkin mun sambian cet niat nelaka, mungkin ni terjadi telak. Le sestone nikah, napa jangan niat. Beda telak diher. Contohnya ading penting aki bini nah. Ben orang semahrom. Akak dia abending akin koreng sepona tre tenah. Anika tak oleh. Le mana bisa alamin sambian nikah termasuk telak muallak ngocak secara langsung meskipun subung bini nah ani termasuk telak pun mungkin mendetail bab nikah ben telak nikah sambian mungkin jarang nikah film usah tinang tenang kasah Terus pakatin apa tinggal gak gula nikah tar? mungkin mana kati sambian nikah usah nikah boleh cuman tak ning bah langsung usah beda pengeletah karena sambian nikah termasuk telak sebu Abu tar. Takara talpos bini bule saya kebelat selatan tar mun takara sebu kale. Beta setelak nih cukup teloral sebung telak sebu cukup sekalian bein rajin impian nih kejelaten. Oh seni ke kita. Kimunde nikah tikel gule ki pelai mana tar? Engki ngereng boleh pada ki keluar. Dia mun sahral rojong. Rojong tebes tua. Bisa ring bini ni sekejap talaga sebu. Pas pako ubi bini sahral nom. Iya, seorang bini tada jong. Itu apa kau uji ya? Iba niya talak mo do bini ni nom. Kena tungging de ji. Duh, kagak tahu apa jong. Ibu kon palang mau pasumbaman sahral sampai atalak. Polan harus elaen, harus kabin ureng. Bagi pot merepot pagkabin koreng nom. Pagkabin boleh lemari. Pagkabin de ram jong. Seorang sahral ya telak sebu. Muncan mak kay lamber, tak ningi beliin. Angin si bini re palaken boleh jong. Puru bi sahral bisa beliin. Munda inom. Yara patalak ka. Kok senyelata. Laon na kena patapa. Duh. Duh kemini kita alaseng duduk tawa apa kaki ji. Aba anu mari jong beniking bae berjong. Asli pada keng tos dentosan. Polami sahral re pakke ben binin na. Kok re pada berdengar asli na. Dia jurul. Tino kok mulai mundi itu ya lemalem. Demak nom. Demak asahral ben binder wah. Layu torot lek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambian ral. Engki tar. Ngereng leki. Ki. Ngereng leki. Engki tar. Anu tak? Bi gula lastare kerebu mengenai masalah gula bab nikah kak saka bini dan gula. Engki ral. Kati apa? Rajin hilem. Engki tat. Jelas lastare keram peg bi gula ban bini dan gula kelem tat. Engki ngereng mana bi rajin pun gelem. Engki ral. Beda lah kan siti mahalil. Engki tat kulis siap tim halil. Aba ampun tat. Ani kene kenin jam kate tat. Tapa setel bilin dan gula. Sobung segala dikit tat. Senika pein tat. Pula sampai anak kedon mahalil. Sekira tak ningung kelek kekas tat. Harap bola kak. Sering di Jibril kayak ini dong pendongan jatuh akhir lor dutang di. Kak tuan. Laon na bingko. Orang numpak biji Engki ral. Kati apa ral? Abang pontat nyeraki lain gula tak setuju mun ben nikah. Oh, engki ral engki. Mak. Engki tat. Niko leki gunto. Leki. Le, mun reng-reng ngari ya salah. Maki om ke tak kare ape. Mak,
Sambian mana bi gelem troy beteti mahalil. Ki ngireng kesokan ajunan. Nanti apa ral? Nikah pon gelem. Engki ngereng bah nikah cocok nikah tat. De mana bisa sampean pun setuju ngiring pas nikah karena saksinya pun nikah pun cukup. Ngiring mak. Anu tat. Gula sekanto nikah trongunin nenek bini lek matus. Rasanya cukup abid pon tat bede kanto. Ben sambil tak saya ki mun abid telun tat. Tek ning sakare nabi bule tat. Engkiral mangken timin telun ki kita yakin ka mahalil la telun. Mungkin kita saya ni kata yakin. Mak. Nikah kanto. Ini kita. Lagi. Matus binin kini ko, mangken ikaw ni nabi katuan saharal. Katipon apa mak? Abumpon, saya keten gula. Ibaratkan deuran tepak ke sekomel. Cik saya na. Kini koral, kini ko merang tibi dari mak niko. Ibarat kini kedeuran, repak kesukomel jepon. Apa napa mi pahala pola tat. Tetimbian cengo-cengo ke gula. Benih yang cungu-cunguran. Cuman secara hukum, lakarlahan emak niko matus. Soalnya apa? Soalnya makin ni kerajin emak. Mungkin bi emak cet terlaka. Empian baru bisa. Mungkin tak terlaka empon cala bola niko. Sabarin niko. Abang tak bisa tat. Ipok tak apa leman ni ke bi bula. Empian cengo-cengo ke bula. Sering dan teral. Orang laki ni kau cek bang kempang. Mau cak telak. Kering bini. Mungkin eman kebetulan kadoon. Pakatina apa tinggal agak gula tat. Kaya bini ral. Buh palang. Tinggal matus tat. Kita bini nama agak pur mangken ral. Buh palang. Lek matus. Iya.